Mai tala o whaki ono kotoa peo wha o whaki atua me he whale wha mawholo leane. Kai pehe ki he pesi Facebook a BroadCom FM 87.5. Kai atage whakahoko ata e wha mawhola ma ke he o e hawani me maofanga ia. Me he whale loto e sias katolika loma malia tupu Immaculate. Ki he fiafi whakakolo a koeni ka koe fiafi to plelulu kono tawhi to e peleli ta wanoa wanima. E fiafini o piloa e misa ko ia koe Tepile Ohomohe ai Eiki pe koe Passover. Ka koe e fiafini nai pakpaki whaosia ia sesu ai maa mo ene kauako. E fiafini na ane mea iai na vei pao koe ahoeni pe e fiafini lawaki ia ia teia. E fiafini e whakaosia ai Ouau pa mo te pire whakaose o Tapu o Ohomohe. Ko e whiawhini koe kamata e ngai aho mau i ngai tolo. Ngai aho tapo e tolo ai siasi whono ngā tuai i kai i ngā tape i Tonga ni. Kai i mamani o fuli pe. Ka toanga mamalo ia o e wike tapu kamata tuai mo ngai aho mau i ngai tolo. Kamata tuai e whiawhi e Tepile lulu tapu e whiawhini. Tā tālelei, tā tāliwhiwhia e toi pia ki mō tolu hono kotoa o tau kauwhataha i he whiawhini. Pe o mō kauwhataha mai me i tonga Eiki I kai ngālo ngai o tu moto i toka lau. Nā moe tā pahono kotoa pe o e kolope. Ke tau kau ngā kauwhataha i ono hiki ai whelau lau e whiawhima. E whiawhima o inga koe ni e whiawhi whakoloa ki he kalistiane hono kotoa tau te whito ki e te kinau toli e whunga waka e katolika. Ka matai nei ngahi aho mamalo e tolu mahu inga. I e whapapalangi o I loa koe Easter Tridium. Ka koe aho tapu e tolu o mahu inga. Ano wha ilonga I pia I he tui e sias katolika. Whanonga tua I e whiawhini. O e Passover. Pia o ko whakahoko ai whoki. Mo e fufulu wa e. Ka koe whakataipe. Ai ngahi ngau e whakahoko. I he Ouau mo e whelaulau misa tapo e whiawhi koeni. I he whanonga sesu ki mua. A he tauhanga o kalose whaia pia tutuki ki he kolosi he aho pompongina. E whiawhine whakahoko ai ai fufulu wa e koe whakatai pia ne ngahi ngāhu e whakasewaniti. E whiawhine koe e whiawhi mau e ngaia. I e neliliu ai maa Moimoi ne. Ke hoko ko no sino mo no tata. Whelaulau misa mau inga ia e whiawhini. Kau whakataha atua e whalelotu mali a tupu Immaculate. Au kau mai e ka inga lotu. Mau mai kau whahoko whatungia e whiawhini. Pea koe kau whahoko whatungia e whiawhini o kuto o mai pe me ngahi miste o lio ke kehe o e palokia. Misa taha whakatoa e palo ki au mau whanga e aoni. Whakatataha kotoa mai ai e ngahi kupu mo ngahi waa o e siasi. Wahe nai e wha ke he nima. Ki he ono ai ngahi kulupu. Pe koe ngahi misterio. O whao ai o mau e palo ki ai mau whanga. Koe e whiawhini ia, koe misa. E whiawhini, ka mataia. Pea iai mo e Ouau makehe. E whanonga atuai. Koe e whiawhini o e whawhi au makehe. E whakahoko ia. E hili e Ouau misa e ahoni. Ka hili e Ouau misa e whanonga whakalongolongo ai pe. O si te umao mo e eukalisia ke e pape. Ka e whai ai whakapaapa makehe. Pea koe whawhi au e whiawhini e whakahoko ki e eukalisia. Ka koe whakataipe ia e sino. A Jesu Kristo. A whio pe I he lilo I e pane. O whai ai e whakawhi au. Ka koe whakataipe ia e ngahi hoa. Ai whie mau e tamsi ko Jesu. Ke whai ai loto makehe mo ne kau ako. I Getsemani. Whanonga tu I he. Wike tapu koe ni koe e whiawhini koe kamata anga ia. O ngai aho mahu inga ki he siasi katolika. Hono ko tope.
Aho e tolu whanonga tu e whiawhini. Ko e tumutumu e ngahi whei laulau, e ngahi whoaki, e ngahi aukai, e ngahi whailotu taluange, me kamata e aha whānoa e whanonga mai i he taimi whamamai ko e nipo e taimi o leni ti. Ko e tumutumu e ni o kwa o mai ai ki he whiawhini kamata e tuai i he Tepile o Ohomohe. Pea e whanonga tuai pēr siasi e ngai au mau e ngā koia. Pea te tau kau whakataha e pē, e tau le ti o walwhitu poini ni ma pē, ke tau pē si Facebook a. E Moimoi tonu, e ngahi o Ouau mamalo e siasi. Ke tau kau whakataha e hao no whailonga e hiki o whelaulau, e ngai aho mau inga koe ni. Ahe whanoa e whanonga mai, nge taimi whamamahi. Whamau inga i make he siasi e ngahi ngā oe maho inga. Ngahi ngā oe tu uki mua ke whakahoko i he takotaha sias katolika hono kotoa pe na amoe kalistiani kotoa. Toi wha utu mau koange ai whei laulau i he whaikole, ai whaki ofa, pia pehe ki he aukai. Ai ngahi kupu i losa leo whakahoko i he taimi e whanonga mai au whanoa koe. Koe uia koe tu nuku mai e ai ngahi whili. Ai ngahi ahi i e taimi mahu inga koe ni. Taimi ni oku tātu o lahi ano ahi i e tangata kalistiane ono kotoa. Tau te whito i unu atu ke toi o whiange. Ai wāpea moi tui ki e tamai he wane. Whanonga mai e aho whanoa koe ni. Ia i ngai kalo se whai ma ke he o whahoko. Ke kakato mai ake e aho e whanoa e Moimoi. Ni whanonga se su i he atoa wha i he aukai me ngai ai kekehe. Ko i whakatai pe au Moimoi tonu ato e siasi. E siasi. E tōtaha sias katolika hono kotoa. Ai kalistiane. Mau inga ia i he whanonga. I he aho. Mo e taimi mau inga ko i nei taimi whamamahi. Whatawange pe wau tāki lele atu. Ai whamawholani ke ta pahono kotoa pe o tau kau whakatahai. Tau te whito i te motolo i kai malawa ke au atu ki ngahi whai anga Misa. Tau te whito i ngahi whanua me i tuapule anga. Koe lahi i ngahi whemo i kina i ngahi whatongia mo i ngahi ngawe anga. Malawa ke tau kau whataha i he besi Facebook a BroadCom FM Broadcasting. Kau whataha i ono hiki o whi laulau e whiawhi mahu inga koeni. Taimi mau inga koe ni pe aku tau ina si whātahai, wha amo pe aku tau ina si whātahai e whiawhini. Whanonga tu i he whiawhi koe ni, kau whātaha tu ai e tau whamawhola, pe a pehe ki a pongpongi i he hala kolosi, pe koe whanonga tapu i e taimi walo pongpongi. Te tau toi kau whātahai pe i e taimi tolu e whiawhi, ka koe konga mau inga, pe koe tumutumu ia, Oi whanonga i ngahi aho mau inga koe ni. Ai whekita pe koe uma ki he kolosi. Ka koe kolosi nei pe ki ai e tau Eiki huhui. Te tau toi kau whakatahai pe i he e whiawhi tōna ki ia. Ka toanga mamalo ano moia ki o toi tuai Eiki. Aho tau Eiki huhui. Pea pehe whoki ki he ao Tapu. Ka koe tau kātoanga ia. Ai toi tuau tau Eiki. Whamawhana e wakai atu ki he tokolahe a pito mai ano whawhonfono mai e whaleloto mali e tupu Immaculate e whiawhini. Koe ngahi taimi koe ni, koe taimi a ai whakatataha e whamili, ai whakatataha e ngahi komnio, ai ngahi misterio. Koe whakatataha o awai o whakatataha ai palokia i he whiawhini. Nien whakataha ngai whawhonga e whae, koe ngai whawhonga e tamai, pehe ki e whanau. Ke inasi e whelaulau tapu. Mo e hulu atu e taimi mau inga koe ni ki he kalistiane hono katoa ra te whito i sias katolika. Whanonga mai e lotonga e ta o malawa ke ia e ngai whemo i kina. Tende e mau tāngia e taimi mo e whakakaukau ai. Whewhine i katolika mo e tangata i katolika hono kotoa. Ka koe ngahi aho e tolu, ma kehe koe ni tau kamata te whiawhini. Koe aho ko lawa ke whelau lau e taha hono kotoa, pea tukpā hono taimi.
Kene mau e ngahi o wau ma kehe. Kene kau i e hiki whee lau e whiawhi tō Brero Tapu. Ai aho whala i te lelei. Ai tō naki moe aki o toi tū. Pea pehe ki e sāpate toi tū. Ngahi aho. O kuluwa e taha kotoa e ngahi whie ma o moe toi ngahi. Pōle. Ai ngahi maali e mamani. Ai whake mo ui ke ngahi aho mau inga koe ni. Tuku taha peia. Ka koe tak taha sio. Whakamama au ke Kolosia Jesu Kristo. Whanonga te whiawhi koe ni mono ngahi. O wau mahu inga e kau whakatahai. E hiki i e whi lau lau. I gai ngā tau no kamata e ngahi aho mahu inga e tolu aho tapu mahu inga ko. Mahu inga ia e tō tā katolika hono kotoa pē. Ka koe ngahi o wau. Koe kamata e whakataipe i he whanonga a Jesu. Wa o ke e tauanga o tutuki i he Kolosia. Hangai koe whakaunga tu ane nai. Koe e whiawhini e whakahoko ai ai fufulu wa e. Whiriwhiri mai ai he siasi. Ai ka auta mai o Eiki e tō tahaua. Koe whakataipe ai ka wako a Jesu. Ke nau whakafofonga. Pe ai hoko ai pātere ko Jesu. Koe whakataipe. Ahono whakahoko ai fufulu e wa e. Whakataipe ai ne ngau e whakasewa niti. I he whiawhi mahu i ngā koe ni. Pea nau whakatahataha mai ai i he Tepile o Ohomohe. Ka koe Tepile. Whakahoko ai e pakpak mā whakaosia Jesu mo kau ako. Malawa ai whakamanatu ai mo ui a Jesu Kristo e tau mo ui. Liliwa ai waine Moimoi i hono sino mo hono tātaa. Pea whakamanatu e esas katolika hono kotoa i he hoa mo i Ouau tali Eiki i he taimi Misa. Taimi hiki whelau lau Misa hono kotoa pe. Ngahi whamanatu ia e whanonga mai kai ngā lotu i hei whiawhini. Pea te tau i nāsi whakatahai. Whamanatu e te pile o mohe. Pea koe whamanatu e te tau. Whamaoni kotoa ki ai he o wau mamalo e whiawhini. Ke tau tari ano sino mono tātaa. I he mā moe waine e whakahoko i he o wau tali Eiki. Ko e tau whakahoko ia ko e whamanatu o ia. E ai moe ko ngā make he whakahoko i he o wau Misa i whiawhi koini. Ko ai a tamai o Eiki. Ko ne whakahoko whatongia ma ai siasi. Ko ia koe mauhoa ki he siasi. Kaina e te iki ai ke ne tālia e sakalamita o e Eukalisia. Pe e whakahoko mo ia whakailonga i whakataha i he whiawhi mau inga koe. Whalonga toa e whelaulau Misa e whiawhi koini. E ngahi o wawanga maheni pe ko tau os whanonga mai ai. Tau whanonga mai ai e ngahi Misa ko tau kau whakatahai. I he ataha moe lea i he tau leite o walwhik poini nima. Pe pehe ke pesi Facebooka. Pea koe whakaosia e kātoanga mamalo e whiawhini. A ke whanonga i he ngahi hoa. Ko whaia hono wahe e ke whaia e whakawhi au ki he Eukalisia. Ka koe Eukalisia he hiri e whiawhini i he whelau lau i he oli Tapu. A whi o lilo pia i e Eiko Jesu Kristo. Pea whaia e whakawhi au ki Eukalisia. Koe whakawhi au ki a Jesu. I ngahi hoa e whanonga atuai, pea whia i mono wahe wahe. Ka koe anga maheni au e whelaulau Misa i whiawhi koe. I ngahi hoa, whoaki ma e lau toi whasapate, pe koe isela, pe e hoko atuai ke whanau tautuku, pe koe la taki. Pea ka wahe wahe le wahe hiri koe ia,
E ngahi misterio le whātātaha e palokia malia tupu Immaculata. Whanonga ia ngahi hoa ko whaiahono teu i. E wika seniale mo seniolo Ludovico Finau pe pehe ke kau whai whahoko whatongia mai kau tokoni hono kutoa e ngahi whelaulau ko teu ke hiki ka mata atua i e whiawhini o tau whanonga atuai. Pea koe ngahi Ouau tatau o whakahoko i kai ngata pe i e palokia mali e tupu Immaculata. Ka koe ngahi whai anga lotu, ngahi whai anga misa o i sas katolika loma i tongani mō mamani katoa. Ke ai anga ngahi whaututu ai ngahi palokia ma ngahi whai anga lotu ini. Ka koe tau mua o kutaha pe. Koe tau whanonga i ngahi whau manatua whakaosi e tau whanonga. Mo ui mo tau eiko Jesu Kristo. I loto mawhanga i he whiawhini, i whiawhi tōpiluru tapu, i whalelotu Maria tupu Immaculata. Wangi moko a pito a natula whalaulau a natula i he whanonga atu i he whiawhi koeni. Pea wanoa i he teu ke au mau inga pongpongina, mo no ngahi o wau lotu, te tau toi kau whataha pe ai. Pea tau inasi ai. Whadawangi pe mea manakle lei o pauta ke atu ke tek motolu hono kotoa. Malawa ke hoko ai whai anga lotu e whiawhini ke tau inasi kotoa pe ai. Tau te whito ke tek motolu i kai malawa ke hawato ke angahi whai anga lotu. Pe o mo itongani, pe o whepea tapai kolo pe o mo kau whataha mai ai. Kei au kau mai pēa e kai ngā lotu, e whale lotu mali e tōpu Immaculata, i e taim tatau, ko o mau ai kau tau he misa. Pehe ke kau tokoni, ki he whatongia, e whakahoko i he oli Tatapu, ki he whelaulau misa o e whiawhini. Pea koe wana iki mai e whawhangu. Koe whaelonga ia. O mau ke tau teu. Ke kamata e tau o wau misa ki he whiawhini. Tata ke tau whelaulau e whiawhini, Eiki ka tina limafi. Whai hewa e whiawhini ka venga kama.
tamai, a mo alo, me lau maari e maani oni. Wange ke a whio i pētek mou tolu ai Eiki. E lota maa whāna mo e whia mooni, e whia ke taritari ki mou tolu e whia whini. Se u kau ngā whanonga i e tui, tau kamata i a honi, ai tolu i aha whakatoe tū, ku tau wanga whakataru ke si a si. Aka no wharea e taha, koe tumu eni, o ui ke Tapu. O kamata ake moe aki e pekia e Eiki, i e tua pure lulu Tapu, ia koe e whiawhini ia. I whakawhea i e ta whakakau ma ta ngahi loto, ki e misiteri, mo e uhinga, o e mamahi fu a tau Eiki, pia pekia e kolosi. Kana e whakatu uia me mate. Ko tau whakawa e ia amanaki lelei i ha tangata. I whia ke a ua te taritari koe ni, ki nau tolu he ope, nau kau whakataha i lau maari e mak tau tolu, i ngau e ake ngahi teknolosia, whakao no pōni a honi. E whawhia whia make kau ngā whanonga a honi, i tau taritari make he ai, ko Ouau ki tau tolu, i loto whare, whamiri e tae sisa tonga mani ue. So kai mo tō puaka, me lania, tui ne au. E pia whini, ko tau lotu e au whekina ki naua, tāre sākalameta tō Tapu, Eukarisia. Aina e whakawae, he pō moe aki, e ko tau mawha whakaosea Eiki uhingai, ai tua pure lulu Tapu. Ko ia mana ke tā kātoanga, e talalaka atu ki he misiteri, ka koe uho mo e whakawa e tonu ia, o ta uhinga whakaristiane. Ka mua tari koe anga halape ki tau tolu, ka to mua tau tāpa ki he alo ofa mo e mesi a Eiki, ka toki tau mo ne tau kau ki he misiteri topu Tapu, a mana ke whai a hono Moimoi hake. Kei fo mai alo whai o tua mafi. More tau ngā iangala, kani tataki ki tau tolu, i e mau i tae ngāta.
O tua koe mau tamai o mau whakataha e potu koe ni. O e uige mau inasi e Ohomohe koe. Na e tuku mai o alo e tape. Ka koe ne me au whakiono siasi. Ke whakaha aki a e ne o wha. E nā ne whoaki mai whoki aki a te ki mau tolo. Ki mua e ne pekia. Mo ne whekau ke mau katoa ngā ia. O a whei lau lau fo ou mo tae ngata. Mau kore atu e ni atunga ia Jesu Kristo. Ko aloa e kune a fio whakataha mo koe mo lau mari e mauni o ni. Oe o tua pe tau tae ngata pe tae ngata. Litu si ia e whalafola e hoko atu ki ai e hoani. Whalafola oloa ki e whakaka te suliana fui maono me he misteli o visisi o Paula. Uluaki o whalafola, tohi exodosi, wahe honga fulu maua. Pea whalafola e o tua ki a Mosese, mo e lone i he whanua ko ispite o pehe. Koe mahina koe ni, koe ulu e ngahi mahina, ki a teki moutolu, koe ulua kia i he ngahi mahina o moutau. Mo lea ki he whakataha katoa o Israeli o pehe. I hono aho hongo fulu e mahina ni, ke to'o e he tangata takitaha haane lami, o whaka whaamili pe, koe lami ki he whaamili. Pea ka pau o tokosi e whaamiri ki he lami. Pea ke kau i hono to'o, aia o kunofo ma waofi mohono whale, o whakatatau ki he tokolahi o e kakai. Te maulau a lami, o whakatatau ki he kai a tangata taktaha. E hao haoa ho maulami, koe manu tangata o kuta o taha. Te mauto o mei he sipi, pe mei he kosi. Pe i e teki mautolu, ke tauhi o au ki hono honga fulu maa whaa o e aho, i he mahinani. Pe te mauto ki tā mate ia, he fiafi hifo, a hono kotoa o i whakataha a Israeli katoa. Pea te nau to'o hatoto me iai, o ai ki he ongo pou matapaa, moi akau whakalawa o ngahi whale o kunau kai a ia. Pea te nau kai ai kakano i he pōko ia, ko tunu aki ai afi. Pea ai Moimoi tae vani. Te nau kiki aki a lo akau kono kona. Pea koianga eni homo kai ia, ko osino o homo ko ngaloto, pea ko aisu homo wae, o maupuke homo toko toko. Iyo te mauka ia hange hateu ke hola. Koe paso vaia ke otua. E teu asiatu i sipite i he pōko ia, pea te tā ia e ulua ki tama ko toa pe i he whanua ko ispite, o whai me he tangata ki he manu. Pea te whakaai e whakamau o i ngahi o tua o ispite, koe o tua au.
Pea koe toto o ku whakailonga maa mou tolu i ngahi whale o ku mou iai. Pea kauka mamata ki he toto te ula kai ki mou tolu. Pea e ikai tō kia te ki mou tolu ai tau tea ke whakaauha i he ku whai e ku tā ai whanua ko ispite. Pea koe aho ko ia, e hoko kia te ki mou tolu, koe aho ke manatua. Pea te mou tau hia, koe kātoanga ke o tua, i o mou ngahi tō tangata. Koe tuutuuni ta e ngata, te mou tau hia, koe kātoanga. Ai whala tonu ia ai Eiki. Sāme whetariaki, sāme te au hongofulu maono. Ko tau ipu tapu aki, koe ko muni o he taa o kilisito.
te talia ki ia, i ono whakahoko atu e te lesia kama. Ko e ua o e wholofola, o loaki kolinto, wahe hongo fulu mātaha. Hena aku mau e au mei he eiki, aia ne utuku atu o pehe, ko e eiki, ko sesu. I he pōko ia na e whaia i hono lava ki i, na ne tō hama, pea hili e ne whakawheta ia, na ane paki paki o ne mea. Ko oku e ni sino, aia oku maa mou tolu, mou whaipehe, mou ku whakamanatu. Pehe foki e ne tō aipu, hili ai Ohomohe o ne mea. Ko i puni, ko i fuakawa fo o uia, o ku whai aki hoku toto. I longa haa mo inu ia, whai pehe mo ku whakamanatu. Seuke, i longa haa mo kai ai maani, mo inu i he ipuni. O ku mau whakaha ai pekia ai eiki, kai oua kene hoko mai. Ko i wholawhala tonu ia ai eiki. Toka teu hoi ongo lelei. Whekau fo ou, ke mau wheo whaaki o hange ko e ku ofa ia te ki mau tolu. Fitik mau tolo ai eiki. Oe ko ngai ni me ngongo, ai ko sipeni ono doi e sione. Mo ka daki ka mo mea hi fokilalo. Sione, ko no hongo fulu mātolu o e wahe. Na e whai, pia tewe kātoa ngā pāsova, pena ilo e se su, ko hoko mai ai hoa. I kene mawahe ai me mamani, o foki ki he tamai. Na e talupe me mua, mo e ofa se su, i he whahinga, na e kau moia i mamani.
Pea ofai pe ia te kinau tolu, o au ki he ngataanga. Nai te eki kamata e mau mea tokoni a Sesu mo ene kauako, kua osi whakahu ki he atamai o siutasi, ai foha iskari o te, ke ne lava ki ia Sesu. Nai ilo pe Sesu, koe otua, nai hau mei ai, pea koe otua pe e foki ki ai. Pea ne toi ilo foki, kua fuaki mo ona, e he tamai, ai mawhai ki he mea kotoa pe. Pea lolotonga e nau kei mau mea tokoni, kua tua Sesu ki olunga, o to'o hono pulu pulu. Pea ne hai, a taueri i hono ko ngā loto. Pea ne toki omi Hawaii, o kamata fufulu e wae o ene kauako. Mo ne holomatu aki a e taueri. Ko e ongo ngolele i whoki a o e Ouau Misa whee laulau e whiawhini. I hono whakahoko atu e pātele e peli mansela. I he taimi tatau. O kulolotonga Moimoi. Ai Eiki ka tinali pehe ki he ongo. Tokoni kia te ai hono whakahoko. Ai fufulu wa e o hange ko ia o ku whakahoko. I hono whakaongo atu e pātele e peli mansela ai ongo ngolele i o e whiawhini. O wau fufulu wa e ia. Ka koe toko taha ua ko whiliwhili mai. Me he palo kia. Me he ngai misterio. Koe whanatai pe o e toko taha ua e kawako. Hange ko ia ko mōngona i ngongo lele o e whiawhini. No o bea e tau reili e konga loto. O e ki ka tinali. Ta Ohomohe tau reili. Pe o Moimoi pea e pātere takoni e whiawhini pe ke taho e kau seminalio. Mo he tini vai i hono whangahoko ano fufulo e vai o e kau ako. I lolo tongani e whalaloto mali e tupu i mawhalata e mawhanga. Whatawangi pe wau taki lele e te whamawhola e hauani. Ke te kmotolo hono katoa pe. Tau te whito ke te kmotola e kau katolika. I kai malawa ke tau. Malawa atu ke angahi whaianga misa e whiawhini. Amana ki pe tau ina suataha e whelaulau misa e whiawhini. Malawa pe o wakai e tau leiti o pia i ata e tau pe si Facebooka. BroadCom FM 87.5. O wau mamalo e ai e whiawhini. Moimoi tono pe ki ai. Hei e ka tinari ka koe tāke kina e whelaulau e whiawhi koeni. Me pehe ke kau pātere takoni e whelaulau e whiawhi koeni. Ka kato ia e. Pea koe nea watu ki a pita, pea pehe ange e pita. Eiki, koe hae mea, o ai ai ke fufuru hoku wae. Pea pehe ange e Sesu. Kai mahino rewa ki a koe, mea ku whai aoni. Nuk mahino atu a mui.
He ikai pe, te ke teitei fufuru e koe, hoku vai. Ko pita ngeia ki a sesu, pia pehe ange e sesu. Ka ke tau fie fufulu vai, e kai e toi kau koe, moa. Pia talange rewa e pita. Pei oua eiki, e fufuru pe hoku vai, ka ke tafi hoku dima, mo hoku uru. Pia pehe ange e sesu ki ai. Ko ia kos kau o maa. Ono vae peu fie maa ke fufulu. Ak mau os maa ki mau tol kotoa. Tuku ke peu mau tokota. Hoko te fufuloi wae o kawako. Fufuloi wae e Eiki Cathedral. Kakato e toko o fulu mataha. Uno atu peke kakato e toko o fulu mawa e kawako. I ono fufulo na wae. Ihi. Ouau lau Misa o e fiafini. Na e ilo pe sesu, ai tokotaha o kune teu lava ki ia. Pena e tupunga ai a ene pehe, tuku kehe pe ha mou tokotaha. Pe a hiri e fufulu e sesu, ai vai o ene kau ako, pe ane toki tui leva a hono pulu pulu. Pe ane toki tautu hifo ki lalo, pe ane pehe ange ki ene kau ako. Mo ui au koe whai ako, mo e eiki. Ia tāu pe ia ke pehe, mo e mo ni ia. Ia ka paurenga ku au fufulu e au mo ngahi wa e. Ka koe whai ako au mo e eiki. Mo whai pehe mo ki mo tolo, ia te ki mo tolo. Oe ngongole lei tonu ia oe eiki. Kakato ia ai ngongolili o e Ouau Misa whawhetai o e whiawhini. Pea pehe ki he Ouau o e fufulu wae. Whanofo o e Hawani. Teu ki he vai wahe e potfolfola e a koeni. Me koe a konaki me Eiki Cathedral.
E whai pe ki tala noa, mata aki e vahe vahe, ka waki mangahi wholofola. E whiawhi ma ke koeni e wike tapu, kono tumu e ngahi litsia whawholofola, e tala noa whakatātāna e toku whakahoko. Ka koe ki tala noa, o mātua nana whiawhofani au pito, Spaniti moi wife, pe tupu tai amene kina ki whakautua e. Oi waifi, pa wai ke ne pekia. Ako e whiawhi koe, angeha na ki taimi ma ke he mono Spaniti, whai ai e na tala noa ak whakaos. I ka mātanga e na whio whaaki, e tāmine kina ngange ka vaitu ua, e whakautua. Nana piki ni ma pe he whiawhi ko ia. Koe vahe mo i whehu i au Spaniti, ki ano wife o whaanga. Koe ha a au, te ke whaamua mea te au. Ko hao pōpuak whakaos, hiri e ngai tāu, e ta tonunga, ki e ta fuakawa, e toke vai tuua pe vete e mate, ko haha o a whangatuk. Pe ko hao whakaamu lo loto, manaki ke ta mawai. E pēki tala noa, taha rea te whito ai wife koeni o whaanga. Ke oana whai ange ia taimi e ngalo au. Ke whai te riha koe, ke alo toi mahari, kumi hao o whaanga. Kai oa pe mua nā ngalo au. Kuku pe ni mai waifi, e huspani tonunga koeni. Kamo be, le whakatapau, ai kore, mo whakaamu, mo misi, hono hoa o whaanga. Oua na ngaloi. Ko ki tala noa koe ni kou whai kau ngā whanonga, hanga nge koe whalu te ia, oi uhinga, oi pō mamalu koe ni tahanga ki ai. O lauhe, ha karistiane, tau e siasi, koe tumu ene mō miniti, na e mahuinga makehe, ki a sesu mo ne kauako. Aina e ofa makehe ia ki nau tolu. Ke whakakakato e visone ne tamai o tua. Ke whekau hifo osi ai toka teu. Ngai kuonga, ngai senturi. Toka teu mai pe tonaki he tamai o tua. E hiripe e fuafuanga hala. Mere ai ne whakatupu, ai ne ofa tuunga, ke tumu ne whakatupu, tangata mo e whewhine i hoana i misi. O au mai, ke tumu ne whekau i hono alo. Te auia i hono alo, a ki whalukunga kakai, o kutui se asi koe whakawae ni o whamiri, koe siasi. E kau apostolo, pe hange pe ko ia ko ha mominit fraus a ha ofa anga. Tene tuku lewa ai ne mea ofa makehe ke whakatapaui hei kai ngalo. Kai whakailonga i e tumu e ne ofa tai whie mawai, tai tūkua i ono ofa anga ko siasi. A koe moau, kia ne whai ai mea whakaofo, o ke heia me pāsova ko tōpe, na ianga ke whamiri he pelu ko tōpe. Wharea tāna ianga e kio, o hiki iha ke pāsova anga maheni, ki hare volo e taha. Ko mea whakaofo ia na e hoko, pia whakatarutalu ai e siasi ka ngā whanonga, e tau e wāwhi tupu kua hiri, ki he aha koe. Koe tumu eni. Na tau whakailonga i na ia peona kamataanga koe hū ki Jerusalema.
ai pare mā, o sa pati ko toke osi. Kai orewa ko au ke mō meniti, nei lau pe alo o tua, neongo nai tangata, kana iai ono ngahi ongo, o kawai ai tae firma motu, mo ki tākanga na ane whiri, ke whakawae ai hono siasi. Na kono wingang ma ke hei kia koe moau, ai aho koe ni. E nā ne whai ai ngai uni mea, lau pe siasi, e ne taratu whakaholo, pe koe koe au sia, me kamata anga, o toko lau mea mai, me he pō koe ni. Ai ku lau, koe whauni teni eni, o ku tafe mai, me ne rea nā ne whai, e tau mawha whakaosi. Me ne hiki ia e Passover, e Passover for all. I kai kei lami, aina e anga ki ai he pelu ko toa be, o tala noa e urak folofola. Ke vari toto lami ai whare o he pelu ko toa be, ke whailonga i e laka atu, pe koe whai mea whakaofu ai o tua, o whakalaka atu, me he nofo pōpula ki ispite, ka ne taki hono kakai, ofe ina, ki ha whainga tau a tāina, o e whiohi, o e tauhi kovina anite, pea moia. Aia ki e siasi ka ngā whanonga au tauanga pe ki ai. E iae ngai tolu i mea whakaofo, i e pōgoe ni kutaku, e pōe tau mawha whakaosi, i e whunga e Passover whakaisiu. E ulua ki pe, lau e siasi, ko e re volo na hiki ki ai, e Eiki, o fo au e Passover, e hoko ko e Passover o ne Ohomohe. O e ta ui whakakatorike kai, eke Eukarisia. Nā ne whai eia e mea whakaofo, ro tonga e nau paki maa. O ne whai ai ne tō folofola, koe fuakawa fo ou eni, tō o i puni o inu ko hoku ia toto. Paki e maa koe ni, koe maa fo ou e Passover ko hoku ia sino. Pea puke mai ahi e siasi, ono uhinga i mahu inga aho koe ni. Nā ne toi whai ai mea whakaofa ono ua, o whamamafa ki ai pō moe aki o ene peki a, pe koe pō e tau mafa whakaosi. Nā ne hangarewa awe ai mawhai, whakawhai whekau. Ki toko tahaua koe ni, pea koe pō ki eni, toi lau ai pēo e lava ki. Koe ki toko taha pē tō tahaua, tā kau no foi a lama, ne ki whakakau kehe, ke ne whakatau ai whai ako, a ke panga siliva. Ka koe whakawhi, koe whakawa e fo o ia, la kanga whakawhai whekau, ai u tau he sakalameta, o loto. Ke pani ai kau whai whekau, pe au tuku au mai eni mei mua, me toko tahaua, pāpāsi mai ai mawhai ko ia, koe tānaki atu ki he mawhai koe, koe tau pehepe whoki mawhai, o, kau pātere kau e piko pō, o, koe tū i tapu, hai laki kolo. Ka koe ne whau, whakatamai o Eiki. Lue mai me fu toko koe ni, mo ngai te lau tau lava peo pehe, koe hai whahinga whakatūtuku. Koe whahinga whakalangi pe whakatalu mei mua, ka koe no uhoi, oi fo au e ui, oi mawhai, whakawhai whikau koe, nā e whakatū he pō mo iake ne peki a, whakatamai o Eiki. Koe uinga ia ki o Ouau, nā e whai mea whakaawha Eiki e pō koe ia. Ki he hepelu ko toa pe, he kai hoko me e koe ni, ke whesi e tui e lāpai, e fufulu e vae o i kau ako. Koe fufulu vae ene ma hen peki ai haa siu. Koe o Ouau makehe e tempare, a haa whai whikau, e lone, me kau pēteri ake pehe. Kana e whaia se su ia mea whakaofo, o ne hiki hake ai re volo, o i whatongia koe ni, pia ke ne toa ia koloa o whakatalutalu mai ake a honi. Mau whaia ni koe whakatamai o Eiki, koe mawhai ko atu koe ka hap mawhai ma ata ki a te koe
komi ai ha monu ia. Whakatamai o eiki, whakasawāniti. Huinga ia ne mapelu o fesu hano tui, pia tataki ke tau whakaukau, ke tau whakamanatu ke oua ngalo. O tau ha tangata, o tau ke hema, vave ke ngalo. Ka koe ue mai mafu e aha koeni, o hange koe ki tala noa tuu haka mataanga. Koe ne mea ofa koe na e fuaki he aha koe ia, ave moi mawhai. Pea koe rea ia na e ki wholofolano wā, tala loto e apostolo, rakorinto. Nā ne paki e maa, pea tonga e ne wholofola, koe fuakawa fo ko hoku e ni sino, ko hoku e ni toto. Mou kai, mou winu. Sikau ngā whanonga. Manatu aina e pālangi mana tāno beki mua na hao manofo. E ni tala mai. Mou tolu kau tō ngā e piko pō. Ia e mea e uaku. Tala iho mou. Ko haiki mou tolu. You know, he was telling me 2 things as this visitor said to me. That somehow tell who you are as Tongans. 1, celebration. Whenever you gather together and celebrate, you seem to be very jovial, joyful, and etc. And he said, second thing, Bishop, as I observed at Tongans, eating. They love feasting. Eating from the morning to the evening, even midnight. Moine kata. Koe kuafe ke whakatua ai ki tala noa bea mo whamore. Koe mea ofa koe na tuku i he pōmoiaki tau mawhakaosi. Koe kai. Nā whewhe whiri he alo o tua ha mōmeniti moha na tula o ha whakataha pehe ko ene te pire. Pia ne whai ai a mea whakaofu koe ni o kei whakatalu ai mei mua. Mahal ka toi pehe mai pālangi koe ni ka te au e ahoni koe kuonga koe ni. Koe ne rea ni a ana ka te au lava mai ana ke hiri whakalauni e tāu koe ia, ma nofo ia. Ka pau te eke ki ai koe hui ko tai meni koe, lahi whoke social media, ko tui ten tala mai, e piko pō. Toi wakai whakarerei ke kurea koe na whai atu. Hui e ku lahi au pite social media e honi, whakaasi maa kakai tonga, kai. Lamu mafu konga ngalanga i puaka, uwhangai whakatapu. Kau ngā whanonga kumau kata, kakate au, we somehow scandalize, even abuse, a dignity of eating. Because when we eat, we become who we are. We become who we eat, what we eat. Ka ku asi mai e kou tui ka pae e tue lemu. Kua hoko a tapu e mau mea tokoni. Whakafoi tui tō matafu kua steaki. Lamu mai hangene whakai ai mai keto. E mau hala kakai ia, kai hala e laua. A friend ko e ni. He tala e mea whakafofa taimi tau. Whe mori. Masiva peka paki maha o konga maa. Pea koe hao koe a wheo whaako ia. Na e ofo ai pālangi. Ahoni, tau tokanga e mihiti a sai peko enu a. Tau te tokanga ang kau tonga. Moe mea kau talai kau tole kātoanga fia. Koe whakaulu e ku tō tua. Na e pe whakaulu whakafuafua ia, tāki maa ulu, tāki maha ki whaiva. Ahani o whakaulu e koe a huhu kita, na ifi aha maka. Penane ai aha ki foi prak. Ku kehe ai tapu, o e wā i whakatahaanga koe ni, koe whakatahataha, o kātoanga i hawhainga mooni, whakafonua, e whakaifunga waka, pe whakawhamiri. He tau sai ai. Somehow we are at best when we gather together as such. Celebrate. Pēto e lama peken tue whakatokanga mai pārango e nia. Ai tapu e kai, ko ai e nia hange. O manatoi, koe ngai foi vaisi koe fitu, koe kalatoni, koe tāia e ngai te fito o e angala. Koe kai whakavare, mo tōtua. Kai ke kau whoki mai ke poini. Ai pō koe ni. Nei whai e nau tau mafa au tako, tau mafa whaos. Au tau elko toa peka whaos. Ha mea mau inga ki ha ulu ha whamiri.
Ko pau kene fili, ai mea tene rea aki. Tau te whito ki aloe o toa, na e mahu inga whau ki e whatu e o toa, a ene tākanga mo e whakavae, ke hoko a te Israeli fo ou, kono ofaanga, ko e pere tūkano i mata. Ko koe e moawisi asi, ko e wheu te whito o rewa kau ngā whanonga. Ok ta tui ki ai, ok whakairi e tui koni pe whawhanga, pe tau tō maa, pe hange ko ki whatātā ko whai, pe tau wami ke kātoanga, ka e toko tau lau maari e, mo tau loto e kātoanga whakamateri e. Au tāanga ki ai, o ki ai e whekei kei, o ki ai e ngahi, mea keke. Nea e pēni ihi, nau whakawhehu i mga tau ki pore mga tau bishope. Ha koe toi whakafoki mai a e mea nui ko rail. Nea e anga ki e siasi, mei mua, ki mua Vatikano Ouau. Ai fu kōsi li o lahi kone o nongo fulu, nā ne li riu e mea lahi e siasi. O kawa e li riu e ngahi mea, o kei ana ua pe kia e toko lahi e loto whamiri siasi. E o wau, o e tau ikoe, liturgia. Ka toanga e Tepile ai Eiki. Toko ako tō māma re vaia i whaka a tā e ngahi mea. Nei kai ke tōni ke whakata. Ko mōre rewa whakasi ia. Ai Tapu, o e mōmeniti makehe, ai nei hoko he pōtua pure lulu tapu. Ko sino Eiki, wanga pe ki tau tolu ki ai, tau ke iki e pō moe ake pe ki a. Te unga le reiki whānau. Koe tutu koe te lango he os koe o wau. Tutu pe o aho. Pe ao mai toko lahi o whakalongo. O whakawhe ao hange pe anau whakawhe ao. Ki e au sia mamahi e ki ketse mani. Teu ke tarika kato. I talango fuang a e kolosi. E whawhiawhia make. Lawe nai, se familia soa kai, tō puaka. Mai. Kaunanga. Na tāri e sākalameta koe. I e whaunga motua, e tau tūlu tūhi. Te whahaki e tau whakamahu i ngai, te upehepe, koe mafu te fuani o siasi. Pakapau koe mea ofu, tō mata kakano, koe koloa tō. Tau ilko tō pei tonga, ka iaha koloa tō me i tau mua, he kai toi we ia. Te koe kere, te koe ha koloa, koe koloa tō ia, e amo e ofu. Koe koloa whamanatu e poto pe lulu tapu, koe tō ia, me manawa tonu e alo e otua. Mau tō eni, ka pau koe fo irea pe koe ana e hoko i, e tāne i kēna i kāreri. Pea hoko ai vai koe waine, koe hai ke tō kere ane folofola, ka koe folofola tō. E pō whaka osi, pea nau māwai. Ka nai kai ke tuka ai, ke pehe ke neangari aki osi. E ne kau ako. Nāne no fore whiriwhiri a ki i whaunga tene whakatapau i ai, tene kei whanonga beme ak nautoro. Kono inga e kau ngā whanonga ka koe moau katorika. Nā ai uhinga o kuope ope, kene whakahoko e pāsova na anke ai Israeli. Ka koe ririu e nia o e mā e pāsova. O kehe me mana na e tohe toafa. Koe whoi maa, e kei mā whakatua sino pei. Ka kohono uho, e kai te ualu kono whakateolosia, nai tipe itia e kau poto e ahoko ia. Lava whewhe ke hoko ena, ko e sino, mo tātā. Whaia e tipe iti, mo whakawheki ki he ngai senturi, uia e siasi e fusinoti. Ke kei tala pe e to kāterine ko eni. Pea mana e kau sangato. Ke pou, ke puke e tui. O e kāinga lotu.
Okay, mana peke aoni. Ai liriu e mea tau to'o. O mea nau to'o inu. Pea koe pore tatau pe ia. E tau wau mai. E fiaf koe. Fefe o tui ki ai. E fefe tui ki ai. Fefe ta apasia ki ai. Pe ku tahanga o lava ki ia. O hange pe koe nai hoko he pomo yake ni pe ki ai. Pea koe rea ia kau akong. Ki o nau ki te hina koe. Whai ke wawe, mea koe nau ke whakaukau ki ai. Pea tū rewa mo de pānga siri wā. O si lava ki i. Ai whai ako. Ai koe pōre ke whai ki tau tolu. Nau tau lava ki. Pea tau to'o maa. Siene lea tuku nā ne whai. Pea ku ila me nau tolu o ku tui mo tonu ngā. E nau wofi pe. Tau kei mo ui pe. Ai lau maari e toi tu au nau Eiki. Nengo na nau kaluse whai. Mo tau tau e kolosi. Ko ia si kau ngā whanonga ka toenga tau ki Ouau. E tala noa pe ia te ia pe. Ko tari aku whai. E toko ua ki tau tolu. Ko tau loto ia. Ko ui ke whehu whaki aku. Ke hoko e tala nāne whai. Ke whakamuri toko aki. O mea nai kehe pōko e ni, tāna ki atu. Ke ulaki mo e ua. Nāne tūku rewa e tala, ko e whekau fo ou. Ke mou whe ofo ofan. Ke mou whe ofak. Ano hinga nai uia e pōko e ni, whakau hinga motua. Monday, Thursday. Monday wau pe me re whakalatina. Uinga peia ke menteiti, ko e whekau. Uhinga ia ke whekau, koe konga ia ne rea tuku, koe konga ia ne whakamahu inga, koe ha popo ak whakaos, ke eu ki tākanga. O wheo whaki, e tālai ko haiki mo tolu koe whanau, e mo wheo whaki. Koe o whaka ngā whanonga, tau ilong pore ia haon. Ka koe whamanatu e whiawhini, kamata pe, si pe. Start small. Show a little bit of kindness to one another. Show a little bit of patience to one another. Tau lalanga koe a ngahi viritute koe ia. Koe kongai e tau whakamahu inga. Tō mamafa. Ai pōpuaki ka koe koloa tō. Ai whai he pōmo aki. Ka peki a tau Eiki. Hoko atu e tau Ouau. Pai whakaosi aki. Tau wanga peki ai. I kai e wha Misa bongbong. Koe konga pe tau ampasia. Tau lofu e mamahi lahi. O kuhinga e tuapule lulu tapu. E tau toki Misa rewa. Pea tāia whawhango. Whaulo e ngai māma. Pea tuke toenga e ne kātoa ngā. Ai ne ritusia. Ke tala noa pe ia te i. Ai ngahi. Te lango e tut. Ngahi lanu e tau wharelo tu e ririu. Koe konga e tau whakaviki. Whaka eukarisia. Pea whakawhitai. Ke ofa e o tua i hono alo. O ne toi tupangi ai e matapā. Nai Tongatapu ni koe fuatapu e anga hala atangata. Ka kune hanga whakatāia ki a koe mua. O tau ui rewa, e tau tōnunga ki ai. Ko paupeke tau whanonga i tau whanki leini. Ko paupeke te mai mo whanki kolos kia te koe. E neonga kune hanga o ikuna a mate. Whamanatu e aho. Aho toi tu. Ka kune toi whinangalo peke o atu. Ai whangaki iki i mate. Whanki iki kolosi. Ka ko fua katoa e ni. Whataha pia moi. E tau fua whakaiki tau tolu pe. E mamafa kolosi. Ko ngai ne ave amanaki. E pōmoeaki e pekia. Te utoi a fio pe mong moutol. Kai te aha konga make. E tala ko ia. Ko te fuaki mai eukarisia. Ko tau tari eukarisia. Whakai aho. Kai ke tua taha pe. Pe tua taha e tau. Pe tua taha e mahina. Aho ko toa pe. Pe whau e ne tae fie ma moto. Mo te whaamu. Ke ope na ala ngalo. A hono hua whaamu. Hono alo. Ia ke titau. Ka pagin tau tol folfola maani oni. A tau Eiki.
Mea ke aki olunga ke tau tala ke tau tui. O tui ki e o tua. Ka mai mafi mafi. Hello, ia ta po Maria. Mai e kure pundo bailat. Carlos fai kia peterio. Pei kau mate. Kuia tono me pekia. Rea ki he van. Kia e tō matau. Rea e muriai. Mau i umoi mat. Tui koke lau mani mani. Eklesia Katolika. Teo ia kakai na tono. Memore anhala. Wake sino. Ngata amen. Ai ngā whina ke tau whakarea e tau kore hu whaki. Mā māmani, mā siasi. Tau ngāi whamiri. Ka mai tau ngāi whi mā whakawhoi tui tui. Ka mai alof. Wholofolae ka mā. E tala pōpoa ki o uhi ngā koe ni mau whanongoa. Mau hanga tu koe uhi. E ke tāre mau ngai whi mau ka lawa ki mau whakakakato. E whina ngalo alo. E pōmoi aki o ne pekia. Mau tōnunga ki whekau e ofa. E mau mau e whakatoa ki lalo. E anga vai mai. Eiki e tāre mua e mau kore ni. Whakatawange ko siasi I mamani, e tataki atu ki hamahino o toi loloto ange, ai ofa kakato, mo whai whatongia a Kiristo. Eiki e tari mai mo e mau koleni. Whakatawange ko ki nau tolu, o nau ihe ngahi tuunga mawhai, mo tataki I mamani, te nau whakatokanga I e lau maali o I whai whei lau lau I a Kiristo. Eiki e tani mai mo e mau koleni. Whakatawange ko ki nau tolu, o whehangahanga I mo e whakatau wele, e whakaivia ki nau tolu I he tāsi pinga lelei a Kiristo ki he tamai. Eiki e tani mai mo e mau koleni. Whakatawange ke whakautuutu ai pe, e tau whakalaulau loto ki e tau mo ui, ai ofa whakaeukalisia a Kiristo. Eiki e tani mai mo e mau koleni. Whakatawange koe whei laulau whakaeukalisia, tene o meia ai kaumate ki he mo ui taingata. Eiki e tari mai mo e mau koleni. Mai maafi koe ngāhi kore, ko lawa ki mau whakare atu. Me mau whakamua, me rino I mau mamani, ngai whanua whai e whetā aki. Mau whoke me rino I mau ngahi loto whare. O te kāke at kotoa pe, mau ki whanuan, kure anga tong. Ka māno kautaki, ka mau whoke kautaki lot. E mau kei hoko si atu, ano talaki. Ai ngahi uho e mau tui whakaristiane, I mamani, kai makehe ai o mau ki whonuani. Mau kore katoa ngai mea ne uwhanga I Jesu Kristo o mau Eiki. Kakatoia e konga waki e whilaula Misa e whiawhi koeni, ngā koe e lutusia e wholofola, ngā heipot wholofola ko tau inasia e, pehe ki o ngongo lele I hono fufula e wae e kawa konga. A o mai ai ki he akonaki, ngā e kole hufaki e ne tautoki I kau whātaha e. Hoko atai e whilaulau o e whiawhini e lutusia o e kalisia. Ko ngā hono wai ai whilaulau, hiki whilaulau Misa e whiawhini. Ka koe
ko ngai au e te teo ki ana tale sina mo tātau Eiki ko Jesu Kristo. E whale loto ma lea tupu e mākulata e i loto maufanga. Whatawangi pe wau tāki le lea tai whamafola ma kehe e whiawhini. Whatau o se le te o pe he whoki ki he Facebook a. He tek motolo hono kotoa pe o tau kau whakataha i he hauani. Eiki e tua koe whuniversini, pautunga mawhaita apikina ka ui a koe Moimoi atu ki a whion. Ka fua e ka kāwai tangata ko tō he kere kere, ta wang ke hoa koe ni, wa maa whakama ui, maa mau tōlu. Whaita apikina tua. Ki e tua koe whuniversini, pautunga mawhaita apikina. Ui a koe waine ku Moimoi atu ki a whion, ko e whakaonsia e tangata ko tō ke fu waine. Ta wang ke hoa koe ni, ko hainu whakalau maari e maa mau tōlu. Whaita apikina.
ka inga ka uke hoi fua. Whina ngā lau tua mawhi ka tau tamai, ia tau whei lau lau ni. Eiki e ke ngā hiangi mau tolu ke mau tāu. I ono kātoa ngā i o Tepile i he misterini. E taim ko toa pē ku mau Moimoi atua i e whei lau lau whakamanatuni. O ku mau whakakakatoa e ngā au e ho mau huhui. E mau manatua mau ai pē aho ofa. O koreni a Kristo o mau Eiki. O wange a whia i pētek mau tōlu ai Eiki. E hiki hake ho mau loto. Tau whia whakawheta i he Eiki kua tau o tua. Ta mai mawhi mo i tae ngata o mau whairere i mau ai pē me ngai wheitu kotoa. Mau whai atu a whakawheta i ke a whiona. Tūnga pia Jesu Kristo ko mau Eiki. Ko ia e whai whekau mo oni mo tūloa. Ai anane whakatua e whei lau lau tae ngatani. E nane Moimoi ia ko i wikitima. Ko ia pea e lami. Ma e pāsova fo ou. Ko mau whakahauwhi. E nane ako ne kina i ki mau tolu ke mau hoko whai. Ai whei lau lau ni ko no whakamanatu. E mau kai a hono sino aina ne fuaki. Mo inu au no tāta a. Ia whai ai ho mau whakawheta ia. E nāne huai. O li ringi no tāta ko ia ko i hui ko ki mau tolu. O kovi nāni te whoou. O no whakamaa ki mau tolu i anghala. Ko iai. Ka tā me kau angelo, me kau are kāselo, me kau hiwa langina. Mau kau whatahe wikia e a whiona mau pehe, mau pe.
Eiki e koko pe a whāni maani oni, koko pe whoke tuku anga maani oni fuape. Ko ia mau tau tāpake ni aiki te koe ke a wheitau lalo ke whamaani oni ngai mea o whani. Pe iwi o lau maani maani oni koe wika e hoko ia. Sino, me ta taa mau eiki ko Jesu Kristo. Wa mea tokoni, wa lau maani e ni ma mau tolu. E po mai aki o ni pekia, na ne to ai ai ma, ne whakawhita, ne toki paki ia, ku whaki ki hene kau ako ngā, o ne pehe. Mou tō eni, pia mou kai, kāto ai, ko hoksino eni, ai e tuku wange, ko uhi, ko ki mou tolu. Hiri pēna tau mawha, ni toi tō whok mai pū, ni toi whakawhita i ai pē, e ni tō ki oangi ki hene kau wāko ngā mo ni pehe. Mo tō whok mo eni, pēr mo winu kātoa me iai, ko ipu eni aho ku tōtō. Tōtō ia, o whuakawa who ou, ai e laui kuonga pēr tā e ngata. Ia e liringi whoki ia, ko uhi ko mauton, mo kakai ko tō pē, kai whamore more iai ai anga hala. Mo whai eni, ko whamanatu. Mau whakamanatua i pepe ki o me toi tuu aho alo pe ko iong tuu ngai e mau momoi hake ni ke a whiona. E pāne mo ui pe mo ipu whoke hui ta ngata. I o mau toi whakawheta i whoke e te koe. Koe ui a koe a wheita ulala a whiona tuku mai ke mau unu a tuku whai o tauhi he loto ngā o ao eiki. Mau toi kore mamahi atu whoke ke loto i a te ki mau tolu. Ua uangata hatu ngai ngā ue lau maari maa ni oni. Te ria sino me tata au Kristo ku amene kina ke mau kau ngā tāri whakataha. Eiki e mai whonga e whumoa ki o siasi. Ai kono tō ma whola aku e whunga o mamani. Koe wike tupure kina e pēa e whio whowhani. I hono kakai. Maa mautu i Tapu ko whona kiko. Kau mama tiko pō ka tinari mawhi. Whahinga Tapu kau moi fuakawa ono kātoa. Eiki e kia whitarana me mua kia mau kāinga koe kuna toki mālolo. Mo ia manaki kia toi tūka o mai kāinga pe kia whuapē. Koe uhi ke nau māta aia e hulungia oho fofonga. A whitarana mai mua ke teki māturuni anoko toa. Koe uhi ke mau kaunga maua e mo ui tāinga tāwha. Tā mo Maria koe whae tāpo oa o tua. So se whako ano hoa. Ka apostolo manu i a kau ngā kau mā oni fuape. I nā whakahoi fuai a whiona i laloni. O mā whakawikiriki ai koe ka matukolori a ke o a whio. Ko mai ho alo o Jesu Kristo. Koe uhi ko Jesu Kristo whakatamo ene a whio. Pe atu o ngā whoki a te ia ku whai a keni ai ki a te koe. O tua koe tamai mawhi. Whatamo e lau maari e mauri oni. Ai langi mo e kolori a whakaau furi. O tae ngata pea tae ngata. Amen.
whai korewa ki o toa koe tau tamai. A pēa ngāhi rea koe, nea kone kina mai o tau whamui. Ia mau tamai o kui he vani, a pā o wha. Mai o kui ana, i kai o kui ngalo i mamani. E koi ai he vani. E mai ao ni o mau i a kai aho. Mune more mau ngāhi ang hala. Mau whamure more a ki ngau tolu, whai ana mai i ki ngau tolu. O nā ki tu ki ngau tolu, i mau hinga ki whakatau pe. Hawhi mau tolu ni ko. Eiki e ki mau tangi atu whahawhi ki mau tolu mi ngai ko whuape. A whei tau lalo ke tō ka meri no lo tonga mau ngahi aho. Pea tu unga e toko ni mai alo whāta wangi mau nof tawa tā ina me anghala. Mai whainga tā ia whuape. Mau nof o tari whake toi hā ere mai. O mau whamo ui ka Jesu Christo. Ik Jesu Christo nak whalawhala. Ke kau apostolo ke pehe. Wat mamu tolo e merino ko aku e merino. Whaket mamu tolo. O nā ke whio ke mau ngahi anga halaka ki e tui a si. Ke tuku mai mau tolo. Merino. Me uunga tā pure anga. Ai ku ke a whio ai pia ke pure. Tai ngata pia tai ngata. Amen. Wang ke toka mau ai pe tek mo tolu e fi mari e ai eiki. Tainga ke tau whewha ka klewa i merino Kristo. Koe ni alami ai o tua, ne fua awea ngahala mamani, manu ia ka ko ki nau tolu ko whakawhi ke katoa ngai alo ai o tua.
Ouau Misa whelaula tapu ai whiawhini. Hoga toi ai katoanga mamalo e whiawhini ki he tali Eiki pe koe sakalamaniti. Kamata ki i he ni ihi ko nau. Tok fufua taimi ni ke nau mawai o e whainga malie ke nau tali Eiki i he siasi. Sino moe tataa ko whainasi aki. Ai toko wa ko na luva ke na tale sakalamenta e eukalisia e whiawhini e misa. Hiki whelaulau e whiawhi koeni. Pea hoko ato ai pe foki ai katoanga e whiawhini ki he tale sinamadata o Sesu Kristo e toi ngai ka inga Latu. Ouau ia mo e katoanga tali Eiki i he whelaulau misa o e whiawhini.
Misa whawhetai au e whiawhini e whaleloto maria e topo Immaculate. Kei hi whakakatoa e Ouau mamalo e tali Eiki e lolotongani. Misa whawhetai whoka e whiawhini koe misa wawai kai sola hataha koe misa kua pau ke au kau mai e tapa hono kotoa e siasi tau te whito ki he kotoa e ngai palokia o no. Unau kau ke palokia mauwhanga e ngai misteli o hono kotoa. Pea koe misa o kutoko lahi. Koe whainga maari e o kumao i he kainga loto ke nau hiki whelau lau whataha i he whiawhi koe tau mawhawha o si. Koe o wau misa o ku amanaki pea seo taha e tō taha hono kotoa ke mawinasi e sino mo tata o Eiki ka Jesu Kristo i he o au tali Eiki o he whiawhi. O au whamawhana iau e whiawhini pea hange e koe ia koe tau wangona me he Eiki Cathedral. Ai whekau mau inga ke tau whanonga te e whiawhini. Ke tau wheo whawhane pea ke tau wheo whaaki koe whekau whao ia ke tau whanonga tu moia. O wau mamalu ia moi aki o e peki ai e whiawhini tau kau whatahai. Pea moi whatawangi pea o wau takilele eto. Ke te mautolo hono kotoa pe i abina pe ko whia e tapa ko tau hiki whei lau lau whatahai. Amanakla le wau take a te tau letio e pe ke tau pesi Facebooka ke te ki mautolo hono kotoa. Anga maheni e ngai tau ko tau si tua me ai. Ko e o wau mamalo e tali Eiki pe ko e sakalameniti. O ko tu laine pe ai ka inga lotu o whanonga mai ai ki mua. O ko o si maua tai kau tangata i ki pātele. Moe pāne, moe waine. A koe whātai pe sino mai tātau seso. Pe atu whāki o inasi ai. Ka koe ngahi aho ki muni. Ngahi ātapo pe tau te whito e ngahi mahina ko tau sitoa mi ai. O ko whawha o ai whonga o ko maua e tali Eiki e palokia mauwhanga. Ka koe whonga ngā maheni pe ana e whanonga mai ai me mua. Historia e siasi e whonga e tali Eiki. Koe mau e sino mo tātau Jesu Kristo o whou e whonga e tu ulutui. Koe apasia mo oni e siota. Ke tali e sino mo tātau Jesu Kristo i he e whiawhi mau i ngā koeni. Koe ai koto e whawhokia i e palokia mali e tupu Immaculate. Ai whonga mau i ngā koea mo e whawoloa. Ne whanonga mai ngai tau lahi pia ne e kai ke tau whomai aki e siasi. Ka koe ngai whonga ia, koe ngahi whaianga misa i e ngai whale loto. Koe matakali latina, ngai whonga whaianga misa ki mua. Oko kei whakahoko pia o a omai ai ki he ngahi ahoni. Ngahi whanua lahi, kai ngata pētonga, ni kai e vai whanua muli. Oko whakahoko pia e Ouau tali Eiki ake ai tō laine. E whiawhini moi mamalo e kātoanga koe tau te whito ngai mahina o tau toksi toa mi ai. Toi whawhoki ai ai tō e mamanake e sino ai siasi ke anga o no tali e sino mai tātau Jesu Kristo ke tōlu tui mai pasia mo oni i hono tali ki o tau loto ka koe whamanatu ia. Ange koe a ko tau whailonga i mo whamoni kei i he whiawhini. Koe whamanatu ia koe a e mau e mo ui. Ke tau mau inasi pia tau whanonga tuai. Pea koe ngalo toko ia e o wau whelau lau misa e whiawhini. Amanaki pēte ke tau kau whakatahatu i he tāpu aki whaosi. Pea kahiri e tāpu aki whaosi. Hoko hoko e toa i ke whawhi ao whahoko. E ngahi lau hoa mi he pōni o awai. I he taha wātua pō. Malawa pēke toi o wātuai. Katako mea ki olunga. A koe whāpāpā ki he Eiki ko Jesu Kristo. E tau lotu.
Tua maafi mafi mau ua mo ui fo o me Ohomohe. Nai whaaki mai o alo ki mamani. Kata wange mau inasi ka kato e fie maari e kato anga mau amanaki. E mau inasi ai i o pure angata e ngata. O mau kore ni ufanga ya Jesu Kristo ko mau Eiki. Amen. Patako me efkila. Ouau ia i he hauani, ka kato ia o e hiki whelaulau Misa i whiawhini. Hoko atu ai pē ki he whawhiau, ka koe teuteu ia ke hiki mai ai eukalisia, whaiwhanonga mai ai. Ia ia ngahi whapapama ke he whahoko ke aletale, mo e oli Tongatapu, o e whale loto, pēa hoko atu ai pē. Ki hono whawhiau o e eukalisia.
Ano whaha elia e kalisia ki he whahihi po e whale lotu pe koe whaha e ka pēlaia ki he tawhaki o he api tau po o. Hoko atoa e whawhea o ki he eukalisia. Ka koe kakatoia e whelaulau misa whawhetai o e whiawhini ka koe misa o e tama whakawa. Koe whakaosia o e Ouau o e whiawhini o koe kai ke toi au whangatoko hange koe anga maheni. Koe whanonga whakalongolonga toi pē tangata e ke kātinali pē ke toi ngai kau pātele mo e kau tauhi misa. Pea hoko toi pē ai kai ngā lotu ke whawheau mo e eukalisia i e toi ngā e whiawhi koe ni ki atok taimi ko kakato e ngai hoa ko whai hono teu teui ke whawheau ai mo e eukalisia i e whiawhini. Whatawangi pēne au tāki lele i atu ke te kōtolo hono kotoa ko whea e tāpane tau kau whatahai i e whiawhini. Hai whelau lau misa o e tōpule lulu Tapu ka koe tau mawhawha o si Tepile Ohomohe ai Eiki. Koe kau whai po whatongia o e whelau lau misa o e whiawhini. Koe whalafola o luaki whakahoko atuia e suli ana fwoi maono me he misteri o visesio Paula. To atoia me he tohia exoto sion fulmawa e wahe. Whalafola honoa, whahoko atoia e lile pentani whetu aho, me he misteri o whetu aho, tohia o kolinto, ua kolinto hong fulmataha e wahe. Pea toi whakahoko atoa pe e lile pentani, ai toka teo e ngongo lelei. Sa me whetali ake o e whiawhini, sa me te au fulmao no, hiwa e atuia e te lesia kama me misteri o au sia kivusi. Ka koe me mi papea o kau o e hiwalahi o e palokia mali e tupu i Immaculate. Ongolelei o e whiawhini hange koe ne tau inas whatahai. Wahoko te ai pātele e peli mansela me he kospeli o sione hong fulmatolo e wahe.
Pea koe kole hufaki, e ono whahoko tu ia e lolohea la tai maumi me he palokia soana ta ake. Whatawange peu tau ki ina statawai pe e tāpua ki o e whiawhini me whaleloto malia tupu i mākola tāia. Au tā ki a te pē ki a te kumotolo e whelaulau e whiawhini e a tā moe lea i e tau le tio walfitu poini ni ma. E toki hoko atu e tau whatongia a pongpongi te tau Moimoi atuai o tau toki kau whakataha i e polokalama o e whekita moe kolosi pe koe uma kolosi pe tau toki hoko atuai pe ki he moe ake o e toi tuu pe pehe ki he misa toi tuu. Ka e whawawhanga e toi pe kau whahawhatongia me he whaleloto malia tupu e mākulata me he e tau ngahi ata i ono tā tānaki ke tau mamata kotoa ke e whiawhini whahoka toi Webster Junior lea pehe ke Alibate ki Sina Junior pehe ki he tali ki tā levu toi fua me he tau lea me sake toi fua ko au Mikaela Waka ka mau me a